Mama alikuja kaondoka nyumbani hapa, kitambo alioleka kwa papa hapa Kisii. Mwishowe wakakosana akaenda oloke pande ya Soti. Papa yangu anaitwa Nyakoe Nyareso. Sasa mama aliondoka hapa mwaka ya 70. Akaenda pande ya Soti akaoleka. Ako na familia nyingine huko. Sasa amekuwa akitutesa na papa anakuja pande hii. Ile mali tuko naye kama ni pesa ya chai anakuja anachukua anaenda kusaidia wale familia nyingine. Anatuacha tu na ufukara. Sasa ningeomba viongozi wote akina chief mchumbe wangu wanisaidie maana nalilia haki yangu. Jana kuna surveyor kutoka Nyamira. Huyu surveyor amekuwa akinisumbua. Nimeweka caution mara nyingi kutetea haki yangu shamba isiuzwe. Maana ikiuzwa mahali hakuna mahali nitaenda. Hapo ndio naishi na watoto wangu, nimeoa niko na pipi na watoto 4. Sasa ningeomba serikali inisaidie nipate haki yangu, shamba isuiwe isiuzwe maana huyu amenisumbua na kuna mnunuzi naye anataka kununua shamba ndio anatoa pesa ya kunitesa ya kunihangaisha hapa na pale. Sasa nimepita kwa maofisi na tafuta haki sijapata. Land ya Nyamira kuna mkubwa na alijaribu kunisaidia lakini kuna mdogo wake anaitwa anaenda analipwa pesa anatoa caution yangu. Alafu naenda nalalamika kwa usidisha caution na tena maana amelipwa pesa tena anarudi huko anatoa hiyo caution yako. Maana hata mabarua naletewa mabarua zingine hata sijui zinatoka wapi. Sasa nimeteswa na ofisi ya Lands wanachukua hapa na pale. Sofia Mwango hapa Kisii. Akiwa pande ya Sotik anaitwa Sofia Chemutai Chuma. Naambia mama, ulinizaa ukaniwacha tuko na papa yangu. Papa amenilea, imefika mahali nimeoa niko na watoto. Umeenda pande nyingine na umesaa huko na uko na watoto huko. So niwache na haki yangu na papa yangu. Ana uende huko wale wako na haki yao na papa yangu. Mbona uniingilie sana paka mali yote umechukua pande ule. Umewalisha shule umewasomesha, wengine ni maengineer, wengine wako wamesomeshwa jinsi wako na kazi. Lakini mimi niko na ufukara. So niwache tu tukae na papa na ile mali yetu. Amangana ya yo mwana yakorera ubare moyo bako bunabonega ngo bwate tukare na kera mungina nyeno mugundo yaringa moyo agatara muraba ya batatu mumbo moke akatirwane ne buri mubwangina namba yanyina lakini bono akanyomu mukungu muro agajaga kubaka jari mukungu oyi akarabazire mukungu oyi namba nero namba jiro bono muntu kurura listura yakuruga yache nyeche bono namba iburi mubono bugasirwa sinamba kiramba ibirimi bono katake tuburi mubo uyu murandira listura section yakabetra korwa edibisenge buri mboyo abana buri maremu ga kwete nzobo bare baje gutayo mubono kibakora ikina kidakuburi umuntu yagatanga tete kumenya gentekyo antake tikubwati mangana ngomuntu nalo kaleziko gata tikubwati amangana ye muno ikiyekera elandi zese to ya Nyamira akero namba y'umuntu ro nyando ko enti namba y'umuntu kubeke kwa tuburi mu muntu ndikuru na ndinga yete tuburi mu bondo bugenda ngachati kapisa ere krama ngana yako korana mabi ikiyekera nyo ofisi kanda iko visite ko ofisi na ndinga kucha bieka mwambie kenyo teyo muturete teyo musabujibu teyo bantu nyumba 10 mbayo yani kuje butakwene kagenge chiza mununya kenyo dintake timangana kabila yako rakabi boy mono sana isi mungala kiya ainde ninche omunyumba 10 bwe kenyoro ndende tabantaba lakini omunyuno yo tosumbire myaka mingi kero na cheta iga no mwana yo nanyole taiga bwe kana chite mwaka 88 kanyoro mwana yo kaiga bona naliye ikeire na chakire konyora ngina gocha nalitwa mumanyire ngabono nkoni ali eseria yenga gotebera obulimo no bwa umunya mwando eseria ne ya goteba obulimo no bwa bamura tali obwa basobati batosumbuire ebakona kuminyoka kibesa Chinyamira inga kinero na chite konyora umwana yachire nganko urwando bulimo kanyora umuntu muri ikuruke biri kabwo oletira abantu atete gwatari kichini bweka ninche na masere tingo muurika yo mugambi onali mugambi onde Wednesday munyakenyoro tayo munyumba 10 tayo igona minyokire kurasira minyokire kinyure kene kiane tagugetiringa tenenie ebintu ebyo sira mara moja ndararangeria bagambi ingo ngusesi minta ebetigante ebyo bagambi gusana bagotoma bakatama bakagenda kururi basumbuire omwana oyo bamusumbuire bamuchandire kamuranje
tiga tigere omwana oboremo bwaya arendera abacho Igoreka abasabe bagocha etwababure tiga mutation imubwate kinamba kiasokire kani abaguri no barense mo batagete igoro nga togwanjana bagwata babarokia bagore babachenjeri kinamba echemitete ndi bachete twababure tinga ki kinamba echimbo tukomwachete mugasabe igose mugasabe inorori batumuorogete indio murandire jesura ja gwatobure mu bwekenyuru abanyamaiga no tuli umugambi no ari twababure tinga yomusabu kibwari nga yomuchibwari nga nyumba kumiere bono nga kyo murandire jesura ku Nyamira yako kanyire bintu Nyamira egwa atobure mu na butakira abanyene batebi indio murandire jesura ja ku rugo ku Nyamira station yachega na indi ekero twamutebeti no umudisi na agenda akagamba mangana yakakura umurandire jesura no mudisi ngomonene no mudisi mu county commissioner ndi naendo umurandire jesura abo mudisi agocha mugondo gwatoburemo ikike kindiri yagusi ntokomanya lire lya Buganda osene lya Tanzania osene lya Somalia tabatali abana inchi abatangasaji baito tokonye konye umwana oyo igoro garenge tayari agurite ngo lyengente igoro garenge ne ngo lyekango mubuse ni nanyo ngo lyero mubuko ngo itarenge lakini embure gatwa engiya ka kitokonye umurari baito samuganja kwaino konye umwana oyo anga yagutiga abana bali umongino ene royo gachandikira bwatikende no ene gendo bakwe bisinyomba nkei igoro twasote nyomba tukanyono enja murangeti mboyo yo bachandike Kona iburwa nona ibururamba nona kina ingo kina nchimongino yo tinamumanyete kiagere myaka rweta konyora ntura iburu lakini yochiro mwana oyo buna cheta igatu kana kuigo mwana mintu naro buna irana gocha igo mogaka tata mokaka mubwatera kwa boka kumwagachire nyumba mongino yo te yoro riro mwana oyo chira wemukirera niene nyarukende gocha ige na abana mwana oyo kiriro somirie basomerie cha abana basomerie cha yu abana bachukuru basomerigwe yarire nande ngibakumubunirende batale tobo kumuro bole mubugaje ribaga bakumutigera umugondo dende nera abana baye ko batukire egere bakore gendo kibasomera intubuna abanyakenyora abantu aba randi barenge gutwara amasikani nande bone gendo kiarigere rigwa sekenyoro ngocha gukorera bari gocha iga no ene kisirimbi kibugigwe egere no nyene serikali eje kumanyana ki abantu abani ko bagocha keboyi ekiagera umugambi to filbu mungare okwanira manganaya asinyire umugambi to teisirini okwanira manganaya asinyire twachire kurangeri ngatige barase chichagera to kwanira ngane ritori konye bangire gukora gento ki bangire gwanchirana bona abantu abago bagocha iga bari ne kinamba tito kumenya gusine chia boronge chiro sine chia forocho ngairende batere to bole mu bagasogera kinamba nambole mukibago cyabache kwate kiagara rende kinamba kicisogete ngetemba atete bona rende ngai nande baruerete bagocha kwata kina bagocha kurikia nga kwata baro bole munainde ekiagara bago tamba sogete kinamba inyi kinamba eche kito kubori nga ngai cisokerete na ngai baterete egere nande bagocha kwate ria kabiri Sa Maria Tanguru Thomas Moyenga Nyakoe oyo Nyakoende kurunga iga ramba sekenyoro kia ramba na bere gutware mechando ese myaka emenge ngo unererunde endemero eyere ya tata injo monyamwando omumura tata bwato yomo tato mindo akoro kunya kwa Nyariso kurwe kenyurike kiaramba bono natware mechande emenge bana igaba ko gutaka bwanyarire buri muntu bwate lakini nekikono ngokora nkonyera abana mama nachita gasoke sengende ya kabere ari SM ya Sotigi bona obere gagutuchanda na tataga amari onsi pitwa bwate chiombe chiao ni guire chibeze emete twa bwate yao ni bono turabataka bono ngoreranga tigankonyu esende mere kiare ngoni gwere ta mamere na bwate sa abana banda akaibore tsigisi no mugakoe ngogenda aro antigega gakingo sabanga abarai gakimutago ngonya mama ngongurare ndemero nimbwato mukungu na abana na chandikire myaka emenge ritukoria igoro lienda kwa county commissioner tukafanya kesi huko tukapatiwa suluhisho wakati tulipatiwa suluhisho tulipofika nyumbani na mango sangu yenye tulikuwa pamoja hata hii suluhisho hatujatekeleza maana niko na familia inaweza kutatua hii jambo sio wewe ongojea tu ile ripoti tunakuletea kwa lansu ufanye utekeleze kazi yako kama savia sio ukuje kwa shamba niko na familia